Pamirsa data Badan Pusat Statistik anut ring BPS, ring warsa kali-tali kalidase, nyinayang grafik penglimbakan ekonomi Indonesia, ring kumulatif kantos Januari-Desember sanelintang, manggihin nilai minus kali 0,7%. Ini target pemerataan ekonomi selami masan pandemi COVID-19, kejantenang mewah kepanggih. Haris Zaki Mubarak, Direktur Jaringan Studi Indonesia Mausang, Indeks Struktur Perekonomian sani memargi kantos ring penguntat warsa sani lintang, antuk spasial akean saking kelompok Provinsi ring Pulau Jawa, antuk kontribusi produk domestik bruto 50,75%. Perindikan inucap talar sani memargi ring Provinsi Bali, akenyane perekonomian Bali ring warsane lintang, keselehan anut ring PDRB antuk dasar arge berlaku katureksaen satak 44,1 triliun rupiah. Yening keselehan saking atas dasar harga konstan warsa kali-tali dase, PDRB Bali kuningin 1,7,5 triliun rupiah. Saking kewentenan inucap, ekonomi Bali triwulan kaping 4 ring warsa kali-tali kalidase, kejantenang ngelimbak 0,4% yening saihang ring triwulan sedurungyane. Ekonomi Bali rares ngelimbak ring periode triwulan ring tengahing pandemi sane kantun memargi ring triwulan kaping 4 warsane lintang. Yening saihang antuk periode sane pater ring warsa sedurungyane, keuningin yening ekonomi Bali ring triwulan kaping 4 warsane lintang kejantenang sayan kaon. Sejroning serapan ekonomi Bali ring warsane puniki, akehan antuk penyiagayan akomodasi miwah makan minum antuk akumulasi plekutus 0,3%. Lianan punike saking pengeluaran kontribusi pini ageng raos saking komponen konsumsi rumah tangga antuk 4,6%. Kirangnyane kontribusi ekonomi ring warsane lintang, nyinayang analisis ring warsane mangkin nenten sida mawah tur ngelimbak pejek. Bali Pos Nguningayang.